So Anas bin Malik radhiyallahu anhu na pianu tulia na pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si Isa alungan na kiyama na kesanaat sa mga manusia. Nagumakap sembur siran na sumsiran ko Adam alaihi salam. Na teruun iranon. Sapa ata kaming kakutuhan ka. Tabangi kaming kakutuhan ka. Na teruun yang kiran. Kena besakan ikapapatutan sa kapenapaat. Ugid na si kanusong ko Ibrahim alaihi salam. Sabab saskanya na Khalilur Rahman. Bulayu ka o lebih masaling gagaw agitus wallah. Na sumong sirang ko Ibrahim alaihi salam na teruun yan. Kena besak ni kapapatutanon. Ugid na si kanusong ko Musa alaihi salam. Sabab saskanya na kalimullah. Minimbitira inian wallah. Na sumong sirang ko Musa alaihi salam na teruun yan. Kena besak ni kapapatutanon. Ugid na si kanusong ko Isa alaihi salam. Sabab saskanya na ruhullahi wa kalimatuhu. Niyawa apuun ko Allah na buka teruun yan. Na sumong sirang ko Isa alaihi salam na teruun yan. Kena besak ni kapapatutanon. Ugid na si kanusong ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sumong siran rakan na teruun ko. Asak ni kapapatutan sa kapakapenapaat. Na mamang niya ko sa iding ko Tuhan ko na idinan ako niyan gu ilaham yan rakan sa mga kateruang mga bentugan. Ay pun bentu-bentuga kanon. Ugaid na daaba ko katawisan ka iya mga kateruang mga bentugan iman to. Na imbentu-bentuga kanon nagyang ka iya mga bentugan na sumujuda koron na materurakan. Ya Muhammad na poroon kasuulong ka na turu kadeng ka pumakinigeng ka. Gupamang ni kadeng ka mageng ka gupanapaat kadeng ka pekasapaateng ka. Na teruong ko ahey kadnang ko na sa ummatakan nalimuang kasiran rakan. Na matero nalalakaw kadun na pakaliwang ka ko narakaso tao asisi iko puso yan so lagi debu kapenedusa timan na buka iman maana para tiaya. Na lumalakaw ako ng gulaw-laang ko sa inisuburakan. Oriyan niya na kumasoy ako na imbentu-bentuga kanu nagyang kuto mga bentugan. Oriyan niya na sumujud ako ron na maturo. Ya Muhammad na bayaw na kadin suulong ka na turo ka kapumakinigeng ka. Gupamang ni ka kaimbagir ka sa pumang ni inaka. Gupana paat ka kapikasapaatan ka. Na turoong kuwahi kad na nakan na sa ummatakan na limuang kasirandarakan. Na maturo alala kau kad na pakaliwang ka kunara ka so tawa adem buwa matatagu ko puso yan. At timbang buwa sa timana bayan ka para tiaya udi na miya kay tuwa uda tikap. Na lumalakaw ako ng gulaw-laang ko to. Oriyan niya na kumasoy ako puman. Na imbentu-bentuga kanong nagyang ko to mga bentugan. Lagi dumiyaw na. Oriyan niya na sumujud ako ron na matero. Aya Muhammad na puro na kasuulong ka. Gutero ka kapumakinigeng ka. Gupamang ni ka kaimbagir ka so pumang ni inaka. Gupanapaat ka kapikasapaatan ka. Na teruong kuwahi kadnang ko na so ummatakan nalimuang kasiran rakan. Na matero alalakaw ka na pakaliwang ka kunara ka so tawa matatagu ko puso uyan. So timbang buwa miya kay tuito ko miya kay tuito uda indang uda para tiaya. Na lumalakaw ako na inggulala na kanuto. Oriyan niya na kumasoy ako sa ikapat. Na imbentuga kanupma nagyang kuta mga bentugan. Oriyan niya na sumujud ako ron na maturuk mana ya Muhammad. Na poroon na kadin suulong ka na turu kadin ka pumakinigeng ka. Gupang ni kadin ka imbagir ka supumang ni inaka. Gupanapaat ka kapikasapaatan ka. Na turuong ko ahi kadnang ko. Idini akong kasakasa paat ako ko tawa miya turu yan so la ilaha illallah. Na turuon yan so Allah. Sepa ako ko kabagrang na buso kalaakan. Gusto pamanganganakan gusto kasalaakan kapakaliung kuding kunara kasotawa miya tiru yan so la ilaha illallah. Pianutu Bukhari. Bumatatagu ko hadis sa malindua so Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu na pianutulian sa sembag sang kutuwa maylo tapamang ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikapat. Naptiruun wallahu ta'ala amiyaka sapaat sa mga malaikat. Gumiyaka sapaat sa mga nabi. Gumiyaka sapaat sa mga mukmin na ded na miyalam beapu kasapaat. Arwar kuda dagi dia na malay gagaw ko mga masaling gagawas wallah.
nang gemak niya sa gemak so apoy napakali uniyang kunaraka sumanga tao ada sirandin makang gelebeg sasati mambu mapia sadayung sa katatawiran sa dunia amin bebeloy siran mga umbi na tagu uniyang sirang ko lawasay si iko mga lawasay go surga apang betuan sa lawasay go kawiyag-uyag na maliliyo siran mga uuyag siran sa lagi duka pegetu mga uda pamumulaan apagawi na bagyo igira adi bagyo pituro iyan mama kaliyo siranan dulu lagi du mga muntia alu-ulwa kisah salay siran sa mga bulawan. Kekilala siran mga tao sa surga. Sirano to mga maradika wala apya makasugiyan siran sa surga. Adad na miya pagamaliran na mapya. Oriyan yan na tiroon wala. Sulad kanu din sa surga na sadin sa mailay niyo narakiw din. Na tiroon niran. Kadna namin nabigang kaming ka sa sudang kadin mibigay ko mga kaadn. Na tiroon yan. Ad narki wasisi irak na tomwa digi na tero nira na hikad na namin. Anto na asya iba si ipan makalawan. Na tero unian. So kasusuatakan sa dia kan skanudin kerarangitan ko orya na isa dayon sa dayon. Tenudan. So Isa alaihi salam na miya alay sang kaya hadisas kanya na rohullah agu kalimatullah. Kakagi ay nimbawata ada abanian amasaba kusubuan wallah maadeng ka niya adeng. Busuk yayu pau Jibril alaihi salam kuli gebang kalau ina iya nasu Maryam sa subunun wallah agyuto isaba pakia betwirun sa roh nyawang nagu kaadna uyag-uyag.